Guhindura ubuzima, iki ni kimwe mu bintu bishobora kukugabanyiriza amahirwe yo kurwara diyabete ho 60%, kubera ko ibiryo birimo ibinure byinshi bishobora gutuma umuntu arwara diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Naho ibiryo birimo amasukari menshi n'amakahibodirite menshi cyangwa se ibitera imbaraga nk'ibijumba cyangwa se ibirayi, ibi ngibi byongera isukari mu mubiri, ibi bigatuma urwagashya rukora hormone bita insuline. Iyi hormone ni hormone igabanya amasukari mu mubiri. Naho uko igihe kigenda gishira amasukari yuzura mu mubiri, ibi ngibi bishobora guteza diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Biwabirwanya ufata ibyo kurya nk'inkeri bibamo amafiber n'ibinure bikeya. Ibiro byinshi, iki ni kimwe mu bintu bishobora kuguteza ibibazo bya diyabete, kubera ko umuntu ufite ibiro byinshi cyangwa se uri hejuru y'ibiro bikenewe, ibi ngibi byongeraho diyabete nibura 7. Naho abantu iyo umuntu atakaje nibura ikiro kimwe, ibi ngibi bigabanya amahirwe yo kurwara diyabete nibura 16%. Ubushakashatsi bwagaragaje ko siporo ari kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu kuba yakontorora ibintu bya diyabete, kuko muri siporo imikanka yawe ibasha kuba yakoresha ya sukari nyinshi mu mubiri, ibi bikagabanya amasukari menshi mu mubiri, bigatuma na ya hormone bita insuline ibasha kuba yakora neza. Nko ku muntu ukora agasiporo gakeya, ibi ngibi bituma insuline ikora neza, byiyongera kuko yakoraga nibura 51%. Naho gukora siporo nyinshi biyongera ku kigero cya 85%. Kureka kunywa amatabi no gukonsoma ibintu birimo alukoro nyinshi nk'inzoga, ibi ngibi ni byiza ku buzima bwawe, kubera ko abanywa amatabi baba bafite amahirwe 50% yiyongeraho yo kuba barwara diyabete kuruta abatanywa itabi. Naho abafata amarukoro, ibi ngibi bishobora guteza ikibazo mu kugabanya isukari mu mubiri, bikaba byateza indwara y'urwagashya bita pancreatitis. Uko igihe kigenda gishira rero, ibi ngibi bigatuma insuline yawe idakora neza, nyuma bikakuviramo diyabete. Kuba wabasha kurwanya stress cyangwa se ibi bijyanye n'umunaniro, ibi byagufasha kurwanya diyabete, kuko stress menshi atuma hari amahormone asohoka cyangwa se akorwa n'umubiri. Aya ngaya ya hormone yongera isukari mu mubiri. Kubura ibitotsi cyangwa se chronic sleep depression, ibi ngibi bishobora kongera cyane diyabete. Naho abantu bataryama cyane, ibi ngibi bituma insuline idakora neza. Ku bagabo baryama hagati y'amasaha 5 kuri 6, ibi ngibi bikuba 2 amahirwe yo kuba umuntu yarwara diyabete. Naho ku baryama amasaha arenze 8, ibi bikuba 3 amahirwe yo kuba umuntu yarwara diyabete. Nibyo byiza rero kurya indyo yitwa keto. Iyi ndyo yitwa keto diet, iyi ni indyo ifasha umuntu kuba yakira cyangwa se yarwanya diyabete, kuko iyi ndyo ibirimo ibinure, ikabamo n'amakahibodirite make cyangwa se ibitera imbaraga. Ibi ngibi bikagabanya isukari mu mubiri kandi bikagufasha no kuba wagabanya ibiro. Ibi ngibi bikaba byafasha abantu mu kwirinda indwara ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Rero iyo umuntu arya iyi ndyo ya keto, ibi ngibi bifata bya binure bikabihinduramo imbaraga umubiri ukoresha. Mu kwiga cyangwa se mu bushakashatsi, abantu 162 bakoreshejwe barya iyi ndyo, 94% abangaba babashije kuba bagabanya, kandi bagabanya gukoresha insuline iterwa mu bantu. 6/10 y'aba barwayi rero babashije kuba bagabanya isukari. Ibi ngibi bita birwanya diyabete completely cyangwa se by'umwihariko. Mwari kumwe nanjye Methode mu kiganiro ubucurabwenge. Nimudukurikirane, kora like, share, subscribe, munatera comment ku byo mwumva twabakorera ubutaha. Ni ikiganiro kigendanye n'ubuzima n'ibindi byose ducamo mu buzima.